for semi so na gina de kase no asina me amani twa kwasi kwachechewre ho no mo a okay sansuo no aye ka no yeah da kwan ne ho pe ka kwan ne ho pe na sensuo to ebro so a bonsa ayese de yiri ba kwan ne mu sensuo ko atimi twa kwan ne mu ko fa foforo okay bedu bonsa adwene no setum akese akese adwene akasa yi catfish catfish yes nti udu wa na wato pa do wagum no mu bio monum so ne se yendwe mu dam ba onum se se top be 150 140 yes wo 200 Spintex here depend on the weight no say me sai ko cha do de no depend the weight nti we gu on mo a yes okay sika nanso won se amamre ne amane so entoto na se okay ko checherefo e wogidie wo mu se yensukase eminim se history there is a history behind the entia omonwe nti we kwa mesha da soma radio no akobuso omo amamre ne amane ye taachire ne de entia sansuo ni mu nam wo monwe because wo ma ba akoso a said the ton nkran ha 150 cedi 200 mu 250 kra no okay ubetime na komu oska because wo mu we yes mu odu tene we Ghana ni osort ya said the entia ukokosi boni krom ma o se ohunu kuse ni ade a menku no yanwe no eyom so amamre sa why ko jesi abro no ma wo ho omun so amamre ti Ghana fo amuhunu omo na woni abramu na na we pa na kuse ni moja ne sa no nam ne eti efi ne twamu yi monyai omun so amamre enso enwonam amamre nya amamre a edimpuntuo ebebreye bere makase adwa me nye 21st century but ya dum pempen so be face amamre bi wona se ogum ne be for our own development and good yangum yes okay aboso ne minyini so butimo odin to the stand say they will push us to a corner say adu we be boa ye but still ye mamo nye sad okay yes because if you ask no enyini amamre ne amane so de eho ehia but bi wona se be hayen yen kan ko ne empuntu a yen hwe ne yen sakre yes semu kakra because culture is dynamic yes and the last week ne kan about say afedi yen virgins enfa nye dipobium yes ye ku enim ya na tabo kamwa ebetwam sir yes so we should find a way to fix ourselves somewhere enye se ya no kura wo mu no se oye pene wa adwenye o se ebre bi atwum na ka virgins a enipa be se pimpim wo hada epia ene unya ne sa sir yenti ho ase baby aba bedu wias na ye konim ye nya ne se ne ye nya ne pimpim some years back but how do we fit ourselves in sometime ago na otina se twen se ye be twro pempa ne ade e ba ne po di wo parade assembly say anochwa ba adwa sewa onya olete wa almu a enje we check girls as but then was happy ye de be twelete WhatsApp na was within 30 seconds on sa ka wo yina no na obi kura ne okunu te ho nkoma ba ma ne die nya nkomokuma so wonte so ye ma besa ye ku anim ane ma besa enka na wo fa wa brochi o ye cassette no de abrabusua cassette ne bon memre da nwumre be se free nonum ko nonsia sabre ne padodo nyina atwa ahia so ebedu wona nwuru nkukuo mu nwie ya wonya kwanya asema wo fa ka to ye kwa ye mmobiem yes wona na dia no de akwasha tamase ye obi bia ntentente se bia be bia ti wo fa asema ka ti wiase ne ko na ni and a voice note o mi aso a wanya no amani mu ne ma besesa TNT won sesa aje wo kan fa chia kese nkoma eja nowa o so pani o true faith asafun papa nyame nhyira sa no pe wagebre na wo hweye true faith asafun manyina so mo chia nyame nkoso ma na adom ne nhyira ne nyekese ewo oso baby bia wo bia ayome for the chronicle da bokata enhye ase nyame adom aferi IMF na ba beduro ene hwebe ayere so anomiensa na Bank of Ghana account musu over $600 million. O masa to light bill mo 18%, yes. Okay. Any attention to the also by 10%. 10%. Na say sen kan na 200 cedis a. Yes. Na unya 100 cedi na say 18% beka ho. Okay. This all to be 120 cedis na 100 cedis na the 18 cedi aka ho asa na tuma som. Said the enkan na som wo. Ba 100 na nkasa dey as first na be edi 30 days ma wa. Say betima di be 27 days amount. Say ube eti say auto 100 cedis na
na apese so sa so o measure how use no so tu ba no dundum e be first na ka wo kwa udum o fan udum o fridge na udum socket but this time we so udum TV plug din nyina so ka okay so na be ya consumption member form baka to se biase no nya de san akọ na chi across stay by aban bi enu oba beti bi aso ye wo me se sikaba system ni mu a na sika ne economy na epija kosoro no amiti fa na so obi ahwa han je say normal ye to adem ko 1000 cedis na me wo 5000 na se me 1000 akwa akoto a e affecting me briba se to adem ko 1000 na me 1500 me koto na me nwi cause we na mama dwena be no so no okay scrapping tax exemptions adjustment of levies on fuel can boost revenue mobilization. They say tax exemptions. No say the IMF kani. Omo kra niema ba bibinti. Ye yi 20 be free so ma wo mo no scrapping tax exemptions. Na say anhwa wo mo ho beka. Yes. Ye be scrap ye no adjustment of levies on fuel. Yeah. It's in fact I told me to you see tax exemptions now saying make an wasem. Yes. From 2008 as to last year. Now buying car washo through tax exemptions 27 billion Ghana cedis. Which is far more than 3 billion US dollars. 27 billion Ghana cedis. Next year lose here no near we akwa kope 3 billion. Okay. Na GR4 that's why for say dem oye bibia o kan obi no man hu sa man. Am GR4 be brother abebe ko asemi dikaso na asemi yura eyine. Hwe GR4 kan obi na Ghana ehunu sa man we. Ko nkrata ne say ye hunu ko yama adua no chiwa ba so ba bebie company A o se mebie company A me fa nipa 20 abansi because of nipa 20 abe for munti tax o se o chiama ye no ye hwan so am na bedu bia na o se ka twa 2000 ye hwan so bedu 500 GR4 ma Ghana fo hu se amanfo mo tax exemptions no enyum mo di bie no o ma comply with the niema ye gina so de mo tax GR4 ka kire se enya de o se Ghana fo mu ye nipa bonefo o ka na Ghana ehuna ma ne GR amisha da ka ho we nipa bonini e wo se Ghana fo hu ne se hyehyeye nti amasa 27 billion no na we se enenya na me continue wo ka na amafo bo Ghana kro no GR abisha da wo o ka obi na amafo bo Ghana kro no ma ye hu ye sika wo abisha da nya o sika Ghana fo to de de acha kwabrane oso ba be bia nwuma ene se nwuma ba be bia ni pando abefo munti no ya teta so de amaw ye mu kunta cha Ghana fo se ye ma company 8 exemption say en se de gu akom ni man so betimi edi so ye mu kunta cha Ghana fo betimi edi so na so ni so em na say I have the ba ami sha da wo funa ma no wo sika na nam so jeji fa cha nya ya otu na dead kwasi yanko ebeje no se busu na ye fiada na yenkai wo se na ye fiada nti na sa ho se pebeba na se de kwasi ahiti me kai won so se asemi dika ebeba na afa interviews bi e wo ho na men san kai won so se agokansie mu nsam so atwa line na afa ye wi a kwasi atena tena pensem mu atwa so bedwam se ni ye basisia